Fir'aun hendak padani gadang fikir akan bicara diraja Fir'aun hendak padani gadang fikir akan bicara pergi pangkal takuji putri mesti atasi nyawa keluar pergi pangkal takuji putri mesti atasi nyawa keluar. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah khaliquna. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah raziquna. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah khaliquna. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah raziquna. Dipalang anu rupa bangkandi nasi annati bujaro raja. Dipalang anu rupa bangkandi nasi annati bujaro raja. Dan pedang tajam duangan pandi raja di Mesir kejam